Abakurikiye iyi video ndabasuhuje aho muri ku isi hose. Iyi video rero ni ukugira ngo mbatumire mu kiganiro kizaba kuri uyu wa gatandatu tariki ya 28 z'ukwa gatatu 2020 saa 9 za kumanywa i Kigali mu Rwanda. Kuri uwo munsi rero tuzakora ikindi kiganiro cya kabiri cyitwa World Wide Tribute to Kizito Mihigo, gikurikira ikiganiro twakoze umunsi Kizito yashyinguwe. Icyo kiganiro rero cyaciyemo message nyinshi zanyu, izanditse, izamajwi, amavideo, no kuri uyu wa gatandatu nibyo tuzakora, kubera ko hari abantu bakomeje kutwoherereza message nyuma y'icyo kiganiro batubwira kuri Kizito. Ubwo rero message zanyu tugiye kuzicishaho nanone muri iyi weekend. Zizanyura kuri televiziyo, ni chaîne ebyiri ziri kuri YouTube, hari yitwa HMG, hari n'iyitwa Africa Today. Zombi tuzabaha link zo kugira ngo muzigereho. Muzarebere kuri za social media z'imiryango yateguye kino kiganiro. Kugira ngo rero mbe mbararikiye, uretse n'abatwohereje ubutumwa bari muri Afrika cyangwa muri za Australia no muri Asia, mu bihugu bitandukanye mwatwoherejemo message, nagira ngo mbabwire ku bantu bazaca muri iki kiganiro. Hari René Mugenzi uri mu Bwongereza, hari Denise Zaneza uri mu Bubiligi, hari Constance Mutimukeye uri mu Bufaransa, hari Jean Murisa uri mu Bwongereza, hari Freeman Bikorwa uri muri Amerika, hari Jean Ngendahimana uri mu Budage, hari Mireye Abewe uri muri Canada, hakaba nanjye Claude Gatebuke. Namwe benshi mwohereje message muri Afrika cyangwa mu bindi bihugu, mwese murahishiwe. Naho kwa gatandatu saa 9 yo mu Rwanda. Murakoze.